እግዚአብሔር ይስጥልን ይግነልነይ ያለሃለሁ ይግነልነይ ያለሁ በፍቅር ስለተቀበላችሁ እሱ በፍቅር ይቀበላችሁ። ሰላም አቆያችሁ። ድሻጊና ባህሪው አብረን እንሁን ነው የሚለውና ያው የሀገርን ባህል ወደ ወንበርታ ሐስኩም መጪም ዙሪያ አፋር ወንበርታ ሕዝቢ ፍቅሪ በጣም አመሰግናለሁ።
ወንበርታ ከመይ አርገይ ከመይ አርገይ ከመይ አርገይ ሓደ ኮይኑ ኢትዮጵያ ሓደ ኮይኑ ሓደ ኮይኑ ኢትዮጵያ ሓደ ኮይኑ ወንበርታ ወንበርታ ከመይ አቦይ ከመይ አፍተይ ከመይ አርገይ ከመይ حوي كمي عدينات كمي عدينات كمي عدينات كمي عدينات كمي ومبرتا كمي عدينات كمي ومبرتا كمي ومبرتا فغري ومبرتا شكر شكر سلام
ይሻላል ወይኔ ምን ይሻላል ወንበርታ ምን ይሻላል ምን ይሻላል ምን ይሻላል ወንበርታ 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 ከማይነኹ ከማይነኹ ወንበርታ ጀጋኑ ወንበርታ ጀጋኑ ወንበርታ ወንበርታ ጀጋኑ ከማይነኹ ከማይ أركي حوي حفتي أبوي أبوي كمي فقري ومبرتا حوي عيني إيه سمايلي يا أرقات هلم أطرات هلم بيت مامارو وين بدر كانجي من الشارع من الشارع ومبرتا من الشارع ومبرتا من الشارع ويلي من الشارع سلام تنفع فكر تنفع سفر بنائية ودي حاجة يغنلي حاجة تقنع يغنلي وتعود أجونه إن أنتنم بسلام إننم بسلام لعمته اللي كناي عندي ودينادي 33ኛ ክፍለ ጦር ወይ 108ኛ አብሮኝ የነበረ ትላንት ድረስ ጀምሮ እየተንከባከበኝ ከእኔ ጋር ነበረ። ያን አብረን ነበረ የሞቀ ውሃ እየጠጣን ዛሬም እዚያ አግኝቶኝ ሲንከባከበኝ ነበረ። ስለዚህ ለቀጣይ ዓመት እመጣለሁ። ለቀጣይ ዓመት እንደዚሁ صلنا بفقر تقابلهم دس بالليل هذا دقيقنا እንኳን ክልተሽን 18 ዓመተ ምህረት ንበዓል ልደት ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና እዚ ምድላውዚ ብዲዳብሊው ኢንተርናሽናል ቀጥታ ፈነወት ከታተልዎ ዘለኹም ካብ ሕምብርቲ ወንበርታ ዝኾነት ከተማ ሓይቅ መስዓ
بعنيو رهس بعد نبي زله هو ومرتا حقفيه